Now, I was at the level 3 of Sunday Pyramid. Let's go! Okay, aku dah sampai kat Ref Runner Sunday Pyramid. Jom kita pick up barang. Kita tengok dulu apa yang ada kat dalam kedai. Okay, I was inside the Ref Runner. Get here. There's so plenty brand here. Ada Hoka, ada Saucony, ada juga Attire, and Puma also was here. Ada New Balance, Adidas, and on. So today I will pick up this Pro 4 Adidas. Yeah. Selain attire, diorang juga ada socks, ada energy gel. Right, what else? Kat sini ada juga cap. So apa tunggu lagi? Come here to take yours. Okay, ni new colorway yang ada dekat Ref. Adidas Pro 4 untuk sekolah. Apa hijau. Okay, maintain lagi Triple 9. Ada purple. So this choice Pro 4 yang ada. Putih, pink, bowling, dan also yang kuning sikit. Halo. Awal. Balik awal sikit lah. Tahun ni tak bagi. Haha.